Kia ora tātou, anei ngā mahi, te mahi tūpou, anei ko ngā pronoun exercises. So here are some sentence structures you can use when learning pronouns. Apai. Kei te tākoro. Anei ngā pātai, so here's two questions here. Okay, ko te pātai tuatahi, kei hea koe, pātai tuarua, kei te aha koe. So the pictures here are to help you with your sentence structures. As you can see, we have one for futuporo, which is rugby, poitarawhiti, netball, tēnihi, tennis, kāri, cards, poitu kohu, basketball, kina can be sports or athletics. So what we want to do is, the question is, kei hea koe, where are you? Kei te futuporo, oh, I am at the rugby. Kei te aha koe, what are you doing? Kei te tākoro futuporo, oh. So what am I doing? What are you doing? And reply to that is, I am playing rugby. So you can use any of these pictures. You just change the word of the sport. So instead of playing rugby, example, playing netball, kei te tākoro poitarawhiti au. Okay, because we're on the pronouns, okay, you can now use any of these sports, and also you can use the pronouns. Tāua, kōrua, māua, rāua, tātou, koutou, rātou, mātou. Okay, instead of kei hea koe, kei hea kōrua, or kei hea koutou. Ka pai? So that's our first slide, using some sports and how we can use it with the question using pronouns. Ka pai, mahi tuarua, ko te mahi I te marae or I te pā. So some of the things that we will do while we're working on the marae. So some of the kupu we've put here, tapahi miti. So anyone in the kitchen that's cutting up meat, here's our word, tapahi miti. Or if you're doing the fish, cutting the fish, again, you're cutting into the fish. So tapahi is to cut, ika, cutting the fish, gutting the fish. Also, we have our horoi rihi. We've got to do the dishes, so washing the dishes. And then down the bottom, whakarite hua whenua, whereas we prepare our veggies for kai. That's how we would say that, whakarite hua whenua. Whakarite purini, okay, again, we're preparing the pudding. And then usually, if we are putting a hangi down, we would whakarite hangi, which is to prepare hangi. Going back to our pātai using our pronouns, kei hea kōrua, where are you two? Kei te pā māua, we are at the pā, or kei te marae māua, we are at the marae. Following on from that pātai, kei te aha kōrua, what are you two doing? Kei te tapahi miti māua, we are cutting up meat. Ka pai, kei te tapahi miti māua. Once again, use the pictures and then put them to the question. For an example, I will be preparing, or we will be preparing the veggies. So kei te aha kōrua, what are you two doing? Kei te whakarite hua whenua māua. Kei te whakarite hua whenua māua. Ka pai, use all our pronouns in this slide, and then get familiar to using your tūpou takitahi, takirua, takitini. Our last slide is mahi te moana, or I te awa, so activities that are done at the sea, or at the beach, or at the river. Okay, we have pictures here, hiika, fishing, ruku, diving, kohi mā tai, gathering shellfish, ike ngaru,
surfing, he tarauta, trout fishing, and he tuna eeling. Once again, e rua ngā pātai, back to the two questions. Now we've gone on to tūpou takitini, which is the bottom list, tātou, koutou, rātou, mātou. And then the question, kei hea koutou, kei te moana mātou. Kei hea koutou, kei te moana mātou. Following on with the next pātai, kei te aha koutou, what are you, three or more, doing? Kei te hi ika mātou. Kei te aha koutou, what are you three or more doing? Kei te hi ika mātou.